tie for the jam for Mama Kwaba ba Big 2 TV and then na Hemaa'S birthday enunti ene wa ye pese etiefo ene ahwefo ehu de besi ha ba bia ye beto ha bia pan ye krofito ha be ma bia hu because na Hemaa'S no fotabraba amansafo nyina no no fo ano enunti na ese ne de besi obi wa no antimi amabi mo achichiri ne be ne ye obi bia me no se de ye koso wo Hemaa'S amamre ne amane eye kese wa ha emo obi bia hu enti Big 2 TV ye be see bia fa nkwati mu da emo obi bia hu echia mu nyina Big 2.